Sanibonani babukeli. Sase uyikhulekana kwaMthethwa endaweni yaseSikhawini eGobandlovu ku-Ward 14. Sanibingelela. Siyathemba bonke ababukeli baphilile. Siyabonga ukuthenga amadatha babukeli nisibukele ninikeze isikhathi. Siyacela ukuthi ama-video wonke ivideo nevideo uyibuke from the start until iziphele kuze nakuba kukhona into ofisa ukuyikhuluma uthola ukuthi ukhuluma vele into usuneshow ukuthi injengoba injalo ngoba abanye bababukeli mabebuka ivideo bebuka 5 minutes or 10 minutes uthola ukuthi umuntu akasaqhubeki nevideo uthola lento akafuna ukuyibuza ikhona ekugcineni kwevideo noma mayisiyela ngasemaphethelweni okuphela. Siyacela ukuthi niyibuke ivideo iphele kuyintokozo kuthina. Namhlanje ngizokhuluma la kunombukeli oke Vusi lawa wabuza ukuthi ucela ngemhlukanisele umedium nomaximum. Ufuna ukwazi ngokwenhlobo zama-tattoo. Omunye wathi ufuna ukwazi ukuthi umuntu uma kwenzekile washonela ejele egwetshiwe kwenziwa isidumbu sisho senze kwenzakalani. So lento lengizoyiphendula yonke ababukeli engingakwazi ukuphendula engingakwazi ngizosho ukuthi angikwazi ngizophendula angikwazi ukuphendula into engayazi ngoba ekugcineni ngizoba ngumuntu oqamba amanga ngoba ekhaya ukhona umuntu obukelayo oyazi into ephathene ne-tattoo owaziyo ukuthi isidumbu kwenzakalani. So nama sengizokhuluma into engeyona so bafana ukuthi angisafundisi ngisabhebhethekisa amanga. Okay, ngizoqala la kule yesidumbu. Eyesidumbu uma umuntu eshona ejele uma uboshwe kunenamba kuba nomuntu obakhona ukuthi in case noma yini ekuvelelayo wena siboshwe bekwazi ukuxhumana naye ngoba kuyenzeka ulala uvufile iboshwe ngoba sibulala nawo again benze bekwazi ufa basakwazi ukuxhumana nomndeni wakhe abakwazi ukuthi uhlala lapha. Kunalento futhi abathi confirmation. Lokho confirmation ukuthi excuse uthola ukuthi mawusuka i-confirmation ukuthi yini confirmation umuntu ongazi. I-confirmation ilento ukuthi uma usuzophuma ejele bazi ukuthi wena uhlala kuphi kuthiwa i-address ukhipha i-address confirmation address yokuthi bazohamba wena ojele la uyabayalela mawuhlezi uthi okay mina ngihlala eSikhawini eJ1 emgwaqweni namba bani kanje behambe bona usaboshweni usejele behambe beye khona befike bewuthola ngempela bekubuza ukuthi umuntu onjani uma ukwenze kuphuma ejele uzobuye umukelekile nekhaya ukuthi bazokumukela uma uphuma ejele. Uma bethi yebo okusho ukuthi i-confirmation yakhe iphasile benga iparule ungayithola kodwa makuthiwa cha asimdingi lo la uyahlupha hayi ngeke ezebuyele okusho ukuthi awemukelekile ekhaya nasemphakathini ukuthi ngeke uzukumukela bazokwenza njani kuzofanele ukuthi ushintshe i-address uthole enye mayikhona enye la kuzogcina kuvumeleke khona ukuthi cha thina singamsayinela thina la ekhaya sivume singamthatha simlethele ekhaya kufanele ukuthi bayebophezela kahle ukuthi whatever wena ozoyenza usuphumile ibona abazobe be responsible for wena la umuntu ozobe kusayinelile. Okay, uma benqabile abakhiya uyithola iparule ejele okusho ukuthi uzohlala isigweba njengoba senjalo. Okay ke so lo muntu ke lo bayamsebenzisa ekutheni ukuthi inamba yakhe ihlezi ikhona kwi-file yakho ukuthi uma wona bengakutholi kufanele kube ukuthi bafonela yena lo muntu lowo uma mhlawumbe lethe mase kwenzeke mhlawumbe kwenzele ejele bakukwazile washona mhlawumbe isigwebo ugwethu life sentence. Abanye bebethi abantu Vusi ke magwethu life sentence kuthiwa ngisho uboshiwe uma ukuthola life sentence I mean usuke unomufile uzongcwatsha ngaphakathi ejele. I-correctional la unayo indawo yamathuna okungcwaba umuntu and njengoba sazi ke babukeli uhulumeni mayingcwaba uhulumeni uyashisa akangcwabi uyashisa abantu. So uma ungayibuza ke nawe ekhaya ukuthi uma kwengukuthi bathe ejele umuntu uyangcwatshwa ejele apha amathuna ejele lethe iqala kabusha apha amathuna siqala kabusha awekho uhulumeni esibhedlela uma uhlala kwazi kwa over bayakushisa kune experience yalonto leyo yabo. So ke umuntu ejele uma eshonile kufonelwa lo muntu owabhala inamba yakhe wena lo sukumbona ukuthi ukulungela ukuthi ngakhandlishela into zakho ungaphakathi ejele bayafona ke befonela lo muntu besho ukuthi cha nangu bani ushonile kanje sizacela lifike kodwa abashe efonini banibiza sicela nizosibona yini umndeni kabani kakhulana imithetho na bese bethi laba abantu ababamba ucingo yebo ithina mhlawumbe umama kakhulana imithetho bese besho ukuthi hayi sifonela silapha eqala kabusha ejele siyanicela ukuthi nifike la nizosikhona udaba esifuna ukukhuluma melana nokukhulana imithetho noma yini sukela namhlanje. Bema befika njalo bayafika ngoba phela umuntu kunesizotha ukutshela umuntu makhona umuntu odlula emhlabeni betshene cha kube nenkinga ke la ukhulana imithetho kusefile noma ugwazwe isiboshwa noma begula washona nje kuya ukuthi yini ekubulele wena ejele ngaphakathi. So ke sithi ke simthathile semakhazeni inina ke mase nazi kangcono ngaye sihambeni siyombuka efike lapha
bekukhombisa ukuthi uyikhulekana uyambona ukuthi uyena uyavuma la cha uye nangikhulekana hayi ngiyambona ukhulana kaMthethwa lo hayi uyakonfirma nawe lokho ezumzali wakhe umama uyakonfirm ukuthi ingane yami leyo ngiyayibona ishonile okay hayi nakho kamakhazeni ungaqhubeka naye ngabe ukhona umshwarensi benimbalise wona then uma kumshwarensi bayakhipha amakhazeni kaHulumeni bekufaka kumshwarensi ithi hey usiyongcwatsha ekhaya awusahlangana nocorrectional but ocorrectional uma ukuthi khona icase enivulayo ekufeni kwami ngaphakathi nange understand correctional siyodlala indima unilekelelo olwazini obulwa njengomuntu vele ubusuku ngaphansi kwawo. 2 sidlulela entweni zama-tattoo khona umuntu othe ucela ngimchasisele ngama-tattoo ngokuhlukana kwawo njengoba nazi ukuthi umthetho bengawushaya ejele ngeke ngikwazi ukuchaza into yabantu njengokuthi ngichaze nge-tattoo noba kuthiwa ngiyayazi akuwonke futhi engiwazi ama-tattoo kodwa kulawe ngithi ngiyawazi ngicela ukungachazi ngawo ngoba into yabantu ngakufela futhi lokuthi ngikhuluma ngento okungeyona yami yabo kanti kungcono ukukhuluma ngento engiyaziyo engathi enginezincwadi zayo ukuthi ngivumelekile ukuyikhuluma kuma-tattoo kodwa ngayikha nje phezulu ngi-highlight ama-tattoo ngoba wazejele iy'nhlangothi mina engizaziyo ziwu-2 i-28 ne-26 so ama-tattoo ahlukene nawo kune-tattoo ngeke uyithole kune-tattoo ozoyithola 28 kuphela kune-tattoo ozoyithola 26 kuphela ongeke uzuyithole ngapha uthola ukuthi yase 26 uyithola se 28 yase 26 uyithola se 26 cha ngeke uzukwazi ukuyithola kodwa each and every tattoo elapha yana isho something ilokho ofanele ukwazi ngisho ngabhala wena igama lakho ukuthi kukhulekani imithetho ungayibhala mhlawumbe uyibhala entanyeni noma uyibhala esandleni sakwa left noma uyibhala esandleni sakwa right once wayibhala esandleni sakwa left isho something wona ukuthi ububhala igama lakho kodwa kwa left sekusho something lokho ngoba ikwa left nje kubona ngoba ikwa left sebathi oh hayi eyobali le so and okubi nge-tattoo uma uzodweba i-tattoo uthi udweba i-tattoo mhlambe ingiyase 28 le tattoo but awaza ushaya umthetho bese wena uyashifta ukhombisa ukuyothanda kuphi e26 kodwa une-tattoo yase 28 ngingakutshela ukuthi ungabe uyinikeza inkinga ngoba laba ngeke bexoxe nama-26 bazobe beshaya umthetho ukuthi i-tattoo ikhomba ukuthi lo muntu owethu simfuna ngapha uma kuyakuthi wena ufuna ke-28 kodwa ubunombhalo wakhona wabo ngeke ngiqamba manga bazokuthatha umbhalo wabo kufanele bewuthathe so indlela okuthatha akihlukene i-tattoo ke angazi noma iyasuka vusi kodwa mina ngiyakwazi ukuyisusa ngakufunda ejele ukuthi isuswa kanjani i-tattoo but uma usafika ukulesiya simo anti phela uma ufika usangena eminyango bese akubanga khona usuke ngapheli ngisho 2 hours bekubanga so sekufanele manje ukuthi le tattoo le isuke ke uma laba base-26 benendlela fanele bekukhulumele ama-28 ukuthi cha njengoba lo muntu kabe bengawazi umthetho eze ngapha ngakuthini ake sizame ukuthi sibambisane ukuthi mhlawumbe umbhalo wenu uthole kanjani ngoba bazo-itsinda fanele bewukhathe ngomesi uma i-tattoo bekwazi ukuyisula fanele beyisule ngoba mina ejele vusi ngafica ukuthi i-tattoo ikhishwa ngesifutho se-asthma yabona isifutho se-asthma umuntu une-asthma lesi uyasipressa la usicindezele la kune-tattoo khona ukuthi ngesikhathi ukuthi kodwa kubuhlungu akumnandi ukubona uma ushiswa amanzi noma ushiswa amafutha lawo mapapamuza kanjalo ngesikhathi ufutha kusala amapapamuza kanjalo ngalesikhathi singamapapamuza ngithi la esuke kube ngante engathi ngamanzi ngaphakathi lo mbhalo bese wenze njani lento inki lo bese uyabaleka uhlakazwe la amanzi manje la phakathi bese kugcina kusala ukuthi ngathi ubuscratchekile kuphela ngasebona i-tattoo so ngafunda kanjalo uma kuya ukuthi bayikhipha kanjalo ke lo tattoo bengayikhipha futhi kanjalo angazi ukuthi bangavumelana ngani so i-tattoo uqapheleke uma ufaka i-tattoo ukuthi uyifaka kanjani nanokuthi uma uyifakile uyayazi ukuthi ichaza ukuthini ngoba uzofaka i-tattoo yase 26 kanti uthanda 28 bese uyaphambana uzoya 22 ungafuni ngoba uzobe unento yakho nami ungafika utshontshe ingane zami ekhaya ngikubona uhamba nazo bese wena uthi ezakho mina ngina yonke i-powers ukuthatha ingane zami ngoba ezami ngiyayibona nje ezami nase 26 nase 22 kunjalo ngibuye futhi la omunye uthe ucela ngimhlukanisele u-medium jail no-maximum jail i-maximum jail mbukele lapha ekhaya uma ungazi i-maximum ijele elikhulu elinegwebo ezinkulu eligcina yonke inhlobo yabantu abanegwebo ezinkulu ngakuthiwa umbulali wenzani kodwa nje uma ugwetsha isigwebo esikhomba ukuthi sithi 3 years uyanyuka yaphezulu askisi i-maximum leyo okay wasetha ngimhlukanisele vusa ukuthi u-maximum no-medium
operate kanjani ngeke ngakuveza phambilini Vusa nganoma kufanele ngiphinde ngiveze noma ngizohighlighta kodwa kukhele phezulu umuntu ohleze eyilandela lama video ethu esumkhanya ukuthi uyayazi into ezokhuluma ngayo uMedium Vusi yila nikwazi ukuhlala khona endlini nibe more than 5 kahle ngasho ukuqala la ko 20 kuyaphezulu noma kungaba 100 kuyaphansi so uMaximum most of the time kuba ama cells kuba nama single cells la ukwazi khona ukuthi uhlezi uyi1 mhlawumbe nihlezi nga2 nihlezi nga4 uMaximum lo kahle maximum yila kwenzeka khona izinto eziningi yila kuphakanywa khona maximum yabo Mozi uthi ijele liyahlukumezana imaximum kuyaphakanywa kuyalalanwa khona lapha ya kwenziwa yonke imgilingwana lapha imbhede lena kwenziwa imdiyadiya ku maximum yonke into yenziwa lapha yila kunamafoni khona yila okubhenywa khona kakhulu ama drugs okuthothi bayawadayisa la ngaphakathi nama cell phones everything uMedium ulimited ngani ngoba uthola mhlawumbe unama cells awu3 kuphela noma u4 uthola mhlawumbe kuno 1 and 2 and 3 and 4 kuphela yabo so kanti uMaximum kungenzeka uthola ukuthi kuno 15 uwodwa kuno 15A kuno 15B kuno 15C anti yabona ukuhlukena kanjani ngoba baningi abantu u15B uwodwa mhlawumbe unama room mhlawumbe awu60 yabo noma u100 yabo uthola ukuthi kuphinde futhi kube no 16A no 16C no 16A kanjalo ukuthi abakuhlukene so u16C ngathini ngolwazi lami oluncane engasho kuMaximum u16C ulapha eqala kabusha ngikhuluma ngayo ngoba yona ngiyazi kangcono lapho u16C lapha eqala kabusha abantu abanegwebo uthola ukuthi useshayela isigwebo sakhe noma unesigwebo umuntu onegwebo ngoba phela ngoba ku16 nje o16 bahlukene kaningi khona uthothi uMedium ka16 ubona ngani mhlawumbe ukwa16B kanjalo igwebo kuya ngegwebo uthothi isigwebo sakho mhlawumbe sithi 200 years uzoya kwa16C for sure noma uye e12 kodwa most abantu abayo life sentence mhlawumbe uno life kodwa uma uno 100 wathatha ko16C i15B igwebo zabe sebeyiphungulile mhlawumbe usesuka ko 25 years mhlawumbe useselele o7 years isigwebo sakhe sesiyaxeka sesisincane amathuba okuphuma asesondela seneminyaka eseduze ukuthi usengaphuma o15B ilezo igwebo ezincane ukuthi useziyaphuma ngoba kuyenzeka ukuthi 15B mhlawumbe sesele iminyaka emibili bemthathe bemuse kuMedium yabo angithi khona uMaximum noMedium bemthathe bemuse manje kuphi kuMedium laqala khona uthothi u2 years na 6 months kuyaphansi uthothi naye vele usigwebo sakhe sesithi 2 years ukuthi usengaphuma usolo ukuthi useyahamba usebemusa kulawo majele abancane vele sebeyazi vele ngeke usahlupha ngeke ukuthi ungafika uhlale 30 years ejele uzohlupha ususele u2 years vele awusahlupha ejele uzokwenza njalo uzoyithoba uwenza into eyenziwayo comply ngoba vele nawe usubona umnyango ukuthi uyekhaya ukuningi usuyokusanela ngaphandle so ke ngiyathemba ukuthi umbukelo uyawuza kancane mehluko ngoba angifuna uqamba amanga angaze ngigwejwe mina kuMaximum yebo ngeke ngahlala kuMaximum leyo period ukuthi ngilindele ukuhamba ngiye kuMedium wami ngahlala mhlawumbe I think ngahlala u3 months noma 4 months maqambo namanga ngasheshe ngahamba nalesi sigwebo ngasithola sika 8 years kwakuyisigwebo esibala ngokwenyanga ezagcina inyanga ziba u10 so uyabona ukuthi vele fanele ngicine ngihambile so okuningi Maximum angikwazi kodwa ngokuhlala nezinsizwa siyaxoxa ezinye ziyakukhuluma ziyakusho uqa no lokho kanje nabantu ukuthi besiganga nabo babuya ko Maximum bayikhuluma so nami ngiyayithatha lento ngiyayazi ngoba inombolo vele mina bake bazama ukungifundisa ngaphandle ngayazi ngingaphandle ngakho ngayifuna ngejele ngoba ngiyifundele ngaphandle so izinto eziningi bengizazi uMaximum bekwenze u1 and 2 nangapha bekwenze u1 and 2 so umehluko uyathemba ukuthi umbuke lapha ekhaya uyawubona manje uMaximum igwebe ezinkulu nakhona ngoba kuMaximum phakathi kuneyinamba zakhona kuyenzeka ukuthi usuhlala omnyaka isigwebo sakho sesiya ngokuphela nakhona futhi kuya ngombe kwehle kuze kuyofika phansi uzofika kuMedium uphumele ngaphandle kuze kuphele isigwebo sakho siyabonga ke babukele ukuthi nisilandele njalo ukubonga ngesiye ukubonga okunengaphatheki kabi nezwi lama likho kahle Vusi namhlanje umkhuhlane ongibambile mfethu nabaphethe umkhuhlane bebengcono thola ama treatment siyabonga.